खुरुमजरे ISTB की पाउ मियंग ताबिर बसिंग बुतराम नौचरे अहनबद मरोइबा पाउ पुगनुंग दलाइरिबा अंगांगबु नुपीनी खंगलबा मतुंग दा हाटपगी वाखलोन थादोकपा मतम ओइरे हाइना माहुत मिनिस्टर टी श्याम कुमार ना हाइख्रे अमदे फॉरेस्ट चौखटहनब होनबदा सरकार खक्तदा सिनबना चौखटहनबा ngamloi हाइना MLA सुरचंद्र ना हाइख्रे हौजिक पाउ संदोन पिजरी पुगनुंग दलाइरिबा अंगांगबो नुपीनी खंगलबा मतुंगदा हाटपगी वाखलोन थादोकपा मतम ओइरे हाइना माहुत मिनिस्टर टी श्याम कुमार नंगसी लंबोई खोंगनांगखोंगदा लेबा ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर द पांगथोकपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीजेपी मणिपुर सिंधुना पांगथोकपा स्टेट लेवल फेलिसिटेशन अमदे रिकॉग्निशन की थोरमदा हाइख्रे मान मखातान हाइखिबदा नुपी मचा सिंगना नुपा मचा सिंगदगी हिरम कयादा हेन हाइथोय सिंथोयबा लेरे नुपी सिंगनासु लेबाक ngakpada chapchana yahonduna mangjil thaba lebak ama ohelasi haiki Manipur ki any competitive exam haidop kanta nupan makok thongbra nupin makok thongbra jesi ga so khudam mamane adure bade koi state government asu Manipur prajana asu nupi je koi ngasi di koi yoga thami kalaga thami aduna nupi masa waraga di nupa masa school thade ga nupi masa na school thabi padda madunu onema prime center thamai Maliam da koi ngai Maliam ki ngasi sadumung ke ada Manipur ki nupi sing ngasi di koi pidama thaduna sawa bharat ki mo silakanda meri kom adagi si tungan ba sarita tungan to mayam da koi Maliam da pidama thathabe sikana gi no state da sigine aduna nupi da thana yengba yaroi aduna beti pasao beti parao hai base Manipur da di hani sana su lai si bang kalan batai ya base koi mayam da purma dai tane kun thamdara purma thagase ngasi thormadu da works minister TS Biswajit social welfare minister nemcha ki gyan MP KSH Bhavananda MLA Lukhoi amadi MLA Surchandra Susaryaki Minister TS Biswajit na India da nupi singbo awang ba thakta thamnana ba Bharat Sarkar na tongan ba thaba kaya paikhalakli haiki अखोगी भारत नत्रग एनी सोसाइटी में चाखटपा मतम चाखटपा हाइबसे नुपी सिंगी चाखटपा से चांग ओलकांदा चाखटपा ओनगदबनी ओगदबनी हाइबगी लेरम पोर्टुना ngasi भारत के प्राइम मिनिस्टर सु वुमेन फर्स्ट अखोगी प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल अदना मागी लेरिबा एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 दा तविगी जे सिमा अचुम्बा मागी लाइन दुदा लानन बगी पोषक अम ओय हाइदना आई जुम थमजगे अदन सोसाइटी द वुमेन की पार्टिसिपेशन से गनांग नान दगी होरपना तेबो मसे अजना कोई निंगथौ पालिंगे की ममांग ममांग दगी फ्री इंडिपेंडेंस दगी अखोई स्तिगी होराबनेबा नुपाना गमदबा कयादा नुपी लान वारदा कनाना फाइट तौकी अदुन मरम वर्गा मसिगी सम चंबा इंस्टेंस अदु ख्वाइदगी चावबा चावबा खुदमदी पृथ्वी द ख्वाइदगी लैतबा अमा हायो हारगदी वुमेन मार्केट से मणिपुर द लೈ इंफाल द लैबा मधु मतमदुदगी तारंबा ममिदो ngasi भौक्त कोक्तना अदुम प्रजा मयाम अदुम सपोर्ट तोरगा लैरिसे सिमंगना चौबा खुदमने से आई हाइजगनेबा मसि पोसिमा फॉरेस्ट चौखट हनबा होनबदा सरकार खक्तदा सिनबना चौखट हनबा ngamloi haina MLA Surchandra Jayola chumna chathagada humphugomdoi suba wildlife week celebration lisingani taragani palgi thorum da phongdokre Thawbal Forest Division na sinduna Khongjong War Memorial Complex ta mapungoibe thoram ngarang pangthokre thoram adu ta Kakching Kendra gi MLA Y Surchandra Wangjing Tentha gi MLA P Brojan Chief Conservator Mahendra Pratap yauna forest ki thaupu pa kya susargya ki MLA Surchandra na haikibada forest saukhat hannana bkhonabada praja singi chawrba daitalai Forest Department khaktana paikhalakli be thabak thoram sing aduda praja singna mating pangdrabadi kana ba mapung phana phangba ngamloi haiki Policy people ki involvement in the management of people, forest there should be people's involvement. Nothing asagi government of forest nga ba khara dera mi di la dera forest ki kamu du ya ta du umole roi. Private participation si yang darkar hai private participation si khara area khar du under some agreement let the people manage the forest. That forest will be there. Thoramadu da sarugya kiba MLA P Brojena lamdamasi ki lambi thong yumlai kairei phajana semba adu khaktana chawkhatpa nate thawai panba jiba khudingma punungsi biba made lamlaki saw check uwa yokhatpa mathau tai masina lamdam amabu chawkhatpa gi saktam adu takpa ngamgadori bani phongthoki oramdre koi mato su oramdre koi la tha su oramdre
मियोई थमोई चौखट पसी चौखट पसी करी रो पार्टीशन करी पीरीबा मसीना कोई करी तौरईबा मसी लेतबदा कोई कया मांगबा हाइब्रिड सिंह मयाम से मसी खंबसी ओइलर चौखट पसी अदना कोई इमा इमेल सिंह कोई मरो मांग सिंह मसी खंबा मतम ओइराबा Mahiroi Lup Taruk, MSU, MSF, Desam, Su, KSA, Madi Ems na Sinduna, Manipur University ki matangda, Didim Road ki lambi ki matay da leptuna Kongjang Jangsin Kray. Kongjang adu hodam lerak mapada ki hauraga sangay pro pauba school tara henbagi Mahiroi Singh na saruk yatuna Jangsin ki. Pazin ki ba waza Madi Mahiroi Singh condition yaudana thado, MU da makal amatagi security thamganu haibana chingba kholaw ke alaw ki. School of Driving and Automobile Technology ki anuba branch ama Thauda Babok May Lekai Dangasi Law Minister L. Jayant Kumar Hangdokre. Thauramata Transport Commissioner M. Lakshmi Kumar, Joint Director D. K. Sharma Susargyaki, Minister L. Jayant Kumar na Manipurda Hauzik Tongan Bamakal ki Gari ki Masing Nong Manomagi Hengalakli Basidagi, Kudong Tiba Tokadaba Kayatagi, Ngasi Hangdokli ba Driving School Asina, Karamakai di Kanbadamateng Oigani Haki. Reaching motor vehicle act and the rules, Madonna Yabukati Katanata. So, what are the penal offences? Kadimba, driver, accident of the meter with the command of Indian Penal Code, section 304A, death due to rash and negligent driving of the driver. Driver to now, section the Maramodana, Magin negligent, ectomatin Maramod, they cow the cows and Mama Hitler. Plus cow the head cow, standing like it, head like rubber. My checking the number water. And the matum the extent of Targidi, Kana say like liability would be had targeted. The very driver his liable for that. The driver of Matamarale Yadana. In that penal code, section of Mahapogam say, judicial may first class be water driving body. September ki tang taraga mangadagi hauna District Water and Sanitation Committee Bisnupur na Sindhuna Jatharkiba Swastha hi Sewa Thoram Loishinbagi Thoram ngarang Bisnupur gi DC office ta pangthokre. Thoram atu the Health Minister L. Jayant Kumar, Moirang Kendra gi MLA P. Sharat Chandra, Oinam Kendra gi MLA Su Oiriba Manipur Pollution Control Board ki Chairman L. Radhakishore, PDA gi Chairman T. Robindro, Bisnupur Municipal Council gi Chairperson L. Maniyai Masing, DC Pawan Yadav amadi Bisnupur gi SP Hobson Sapamna, Marueba Miyosing Oina Saryaki. Thauramadu ko mari lainana Imphal gi GM Hall mamangdagi Manipur gi Governor Dr. Nasma Hebdulana lamtharakiba cycle rally amasu Bisnupur DC complex ta Minister L. Jayant Kumar na luchingduna harau tayamna okay. Gram Panchayat level da lu nan bagi changdam nabada makong mathang taraba singda lupa lising yangkai lupa lising kuntra amade lising kun piduna puning thogat ke. Atay atopa Gram Panchayat Kungamathoy dasu consolation prize PK MLA P. Sharat Chandra na Chaukat Palaybak ama ohensi hairabadi kunaya siningthi na semdok pachangi haiki. Atuna ikoi mayam punamak se converse tore rakanda pulak na ikoi walk toraga ikoi na pamiba makal gi tinda desire call do bandung pamado yong na bachat padai ikoi adu bagi convergence se am darkar le. Thauramatu da Sarugyaki be Health Minister L. Jayant Kumar na haikibada mapan thongi phajabana lu nan ba kauwe yaroi pungning hakjang wakal senglaba matamdata lu nan ba khunai ama ohenbada natana chaukhallaba leba kaya ga lamjen tanaba ngamba khunai ama haibadu oigadabani mioi khudingmak pungning hakjang amasung wakal sengdokpa changi haiki ngasi lu nan ba kaptana yaroi yam sina haigati कोई कांगुसिंग ना लुकना बगी पतोही सिंतो पातु कपन या द हजांग की मपान में वो एक्सटर्नल का मपान में वो हजांग से सिकप तम इरी या तो का लुकना में या करी चंगी हाई बता रे कोई मनुम थिना इनर पोटेंशियल मसी से लुहन बता बम चंगी मदुदगी ने अपन मेंटल हेल्थ अने ना
Arapati Young Learners Club ki Kuntragataruk Suba Mapokumon Thoram Ngasi Pangthokre Thoramatuda Kairau Kendrick MLA L Ramesor Club ki President W Premananda Lilong Municipal Council ki Chairperson W Minakumari Yauna Mioy Kayana Sarkyaki Life Saver Manipur Amade RIMS ki Transfusion Medicine Department ka Khusamnaduna EP bagi Thoram Amasu Pangthoki MLA Rameshwar haikibada aikoi amata oina lepminnadrabade tungi laibak kari oigani haiba tambangamde aikoi gi mangda leiriba wathoksing haujik oiriba punsi marel asina waroisin purakpa oithokloi haiki koi masen hunabagi matamdu oijana khale haduna ani airana go hum thadok birakanda koi manipuri situation je koi hujik yan phim chade koi pulakanda thabuk tongna matamdu oire ngang nan pangthok irabotigi koi gi man pamjar ma thok sing haita kamaron dom lesaba su no makala kanda isana puthok chaba puthok chaba adagi chai chagi tar self kanoje employment visa kan economic phanabagi kanosida ai maroina club kisno imaiben mayam dai pogin jari haise mai thamjagi Moirang Kendra da Mirep Oikiba Thongam Santina Kendra Siki Manungda Moirang Progressive Front Kaloina Nanupi Kaktagi Oiba Society Kaya Semgatuna Society Singda Fishalon Sagi Oiba Kusukulai Amade Polam Kaya Anirak Shuba Fesgi Oina Society Singda Kusnabagi Thoram Amangarang Pubala Loktak Maru Community Hall the Pangtokre Thoramaduda Social Worker Thongam Santi Singh Progressive Front Ki General Secretary Uttam Kumar Yauna Mioy Kayana Sargyaki Thongam Santina Haikibada Kunai Chaukat pada nupi singbo senthok lambi lehenba mathau tai phongdoki ngasi cooperative di hauna india puna bakta sangrama tamsida nobody soidana ai kungang lai ba kungang chida so ai ke da so soidana nubi di haudo la kane ba kanon dari ai na cooperative singbo society singbo ni kan chagi rasi ado kala ko mayam na di madro liem na thada wai khalam ngane ba kala ko ba shakti leiba power leiba misak sing na di mayumda khillaga bana pidinga mi kauro mayumda yen thokam ba yaeba akhoi na pidai report na amse ai gi madu natte ba ai khoi na thamje ko wakhal lode loan singbagi system work culture je lehen bane ba khoi na pamjari je Mahakna makhatana phongdo khibada luching bahaibasi isana pijagadaba mingthol nate mina tawba thabakta afaba oirabadi thagat kadabani isana tawba thabakta soikhiba lan khiba yaurabadi lan khre haibadu masana yajagadabani haiki wakhalo isada leine kada ai mina phaba tawrusu phayaiba ai mina phataba tawrusu phatte haibagi ari mi mina phaba tawrusu phai haibagi leader ma oina madu thawna ba legadabani ai na tawsu tawdana kala mai do da tawena ina mayada utkadori no au du kattane ba koi du chari se amuk tangdi moirang praja singa punna sabina ga moirang ke de praja punna mata uchi na mato de sabina ga amuk tangdi awol ba ba por ke ba wakhal lo chida ai na sanction ga ngasi ayu khongjom police station gi manung chanba khongjom uning khoke canal amagi manakta sakhangdaba singna hana plan tawduna thamlamba ID ni chingnaba ama Assam Rifles ki kangbuna ROP chatpada thengnarakpadagi ID adu hojik Manipur police ki bomb squad na aswayangam yaudana lokthokre ISTV News na phangba pauda Imphal More lambidagi meter yankhai muk lapa mafamda ID adu plan tawduna thamlambani ID thamlamliba mafam adudagi 10 tharomda meter chamanga muk sangba wire tingduna leirami mafam ase Assam Rifles na marakta ROP chatpa mafam ni hairi bom leire haiba pau phangudagi Assam Rifles ki kangbu amade khongjom police ki OC Thawal police commando gi kangbu changsinduna thijinbagi thabak chathake tungda bom adu Manipur police ki bomb squad na aswayangam yaudana pokahinkre Mission for Integrated Development Horticulture ki makhada technical staff kunga mathoina sarkyatuna Mizoram amadi Assam da numit tarungni chatkadaba study tour amangase Sanjan thongda laiba horticulture department mamangdagi mission director na lamthakre Assam amadi Mizoram da seasonary technology sing tour asina chatune ingsilukani hairi Kogi Mizoram da hoji anowa crop oina putholaiba dragon fruit aibido Modugi Center of Excellence ama Mizoram da yam chawng nikatana lay adna kogi MIDS ki staff sing asibu yenghalaga modugi technical know how du khangnabi damakta study tour technical oibisi sinjabane
Heroine number 4 Jabani Haiba Myoy Aningarang Numidang Athengbada Thobal District Manung Janba Sangayumpam Cherapur Dagi Fare YDO Sangayumpam YDC Cherapur Amade LEWA Kuman Them Lekai Ki Apunba Volunteer Singna Pagalaba Myoy Edu Imung Manung Ki Myoy Singda Sinakrai National Wildlife Week Lisingani Taraga Nepal ki Thorunga Mari Lenana Thawal Forest Division na Sinduna ngarang cycle rally ama DFO Thawal Oiriba Ganeshna Kakching Lamkhaida leba Forest Bait Office mamang dagi lamthakrai Khongjom War Memorial Complex phawachat kiba cycle rally aduna sa uchek phaba toklasi lamlaki sa uchek kanchi haiba pauzel puduna chat kiba khongchat adu Khongjom War Memorial Complex ta lamthungpham oike mafam atuda Thawal gi District Forest Officer Ganeshna Chingduna Miamna Wildlife Kananaba Amata Oina Wasak Lominaki. Thorunga Mari Lena Mahiro Singi Oiba Sport Painting Quiz Amade Debating Competition Pangtoki. Bisnupur Forest Division na Sinduna National Wildlife Wiki Thorungi Manung Chanangase Thinungai ki Akoibada Sa Uchek Amadi Mahusagi Saktam Kanchi Haiba Pauzel Puba Khongchat Amachat Krai Bisnupur Forest Division ki Makhada Polestar Guardian Association Thinungai Towel Youth Development Association Global Science Club Khoijumana Sanamahi Thogalub Thinungai Amade Angels Club ka Khushamnaduna Pangthokpa Khongchat Aduda School Kayagi Mahiroi Kayana Saryaki Kumbi College ki Principal Jugesorna Thinungai Kaichel dagi Khongchat Adulam Thaki Lamlaki Sau Chek Amadi Mahusagi Pibam Gangadabani Haiba Kholau Kaya Lauki September Kungani Pangi Ayuk Pung Tara Taba Matamda Khangsinglong Higher Secondary School the Pangthoki by Human Rights Violence in Manipur Haiba topic speech ado Khangsinglong Higher Secondary School ki Principal Amade Khaupum Area Village Authority Council na organize tawbanate haina Khaupum Area Rongmai Lufungi President Lugoang na Thador Paterol Amana Khanglakri Program adu Mahiroi Community Singda Makoigi Pangpam Thokpa Adhikar Singi Matangda Wakal Loksing Pina na Papangthokpani Khaupum Area Rongmai Lupumna UZ Group Oriba PLA RPF Natraga Atay Atopa UZ Group Amataga Marilena de Hari Hauzi Paugi Marathana Temberbre Amatang Lominasi Target Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओरिबा अखोई की इरम दमसी की पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोक चबा चगहाउ बुजिया मणिपुर की मफम खुदिंग मक्ता याहुन्नब की पांदमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Target Foods redefining black rice Being natural is a way of life and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang Soktarakpa, Tumba Chaba Yaraktaba, Kong Hamba Nungarataba Singbu, Panba Ngamba Matangairabo Upaidi, Jolip Syrup, Amasung Capsule, Diabetes Singidamakta, Jolip Capsule Chabiu. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Break Matungda Amuka Nataram Nokcheri Makataba Pauda, Night Talim Basic Education for All Githoram, Thawal College na Gandhi Jayantiga Marilena Nangarang Workshop Ama College Asida Pangthokre. Thoramatu the college ki Principal O Chaubadevi, Chemistry ki Head of Department CH Lokon, Yauna College Asiki Staff Kayana Saryaki. College Asiki Oja Professor Dr. S. Lukoy, S. Damen, Amadi S. Iboyaimana, Bangthok Liba Workshop Asiki Matang the Resource Person Oina Wanganki. Thorongi Sarogama Oina, Kauna na Bek Amasung Pak Saba Made, Haigi Achar, Sembagi Matang the Kanganki. Swasta hi Sewagi Campenda, NCC Cadet Mari, Mahiroi Mari Amadi, Department Singi Marakta Pangthokpa, Lamtu Sengtopaki Thoramda, Makong Matang Taraba Sing the Manamatum Singyan Toki. Bisnupur Municipal Council na Sinduna District Level Sport Painting Competition ama Bisnupur da laiba Kiyamba Sanglan
Kiamba Ningsing Sanglenda Pangtokpaga Lohinana, Luba Nanba, Bisnupur Kaitel Helesi, Haina Pauzil Puba Kongchat Ama, Bisnupur Kaitel ki Akoy Chat Craig, Bisnupur Municipal Council ki Chairperson El Maniaimana, Pauzil Puba Kongchat Adulam Take, Bisnupur Municipal Council ki Councillor Singh, Office ki Staff Amadimio Kiana Kongchat Aduda Sargyaki. Amaromda, Layak pa Changdam Nava Aduda Mahiroi Chamaga Kuna Sargyaki, Makong Matang Taraba Singh the Manamatumin Tokre. Mentally ill and mentally disabled persons POCSO and implementation of poverty alleviation scheme gi matangda legal awareness thorum amangarang singjamai chinga mathak pisum how ground the pangthokre relief center for the welfare of differently able person Manipur gi sponsor makhada Manipur State Legal Services Authority na sinduna pangthokpa thorumaduda State Commissioner for Persons with Disabilities ki Commissioner RK Kumar Jit yauna miyoi kya na sargyaki Swasta hi sewa lisingani taraga Nepal gi sarukama oina Moirang College NSS Cell Unit 2 na chatharakiba lamtu sengbagi campaign Moirang Oksongbung lekai dangarang lamtu sengdokpaga loinana ucharake thakre Oksongbung lekai Development Committee Citizen Club Moirang amadi Youth Development Association Moiranga NSS Unit 2 Moirang College ka punna sinduna chathakiba lamtu sengba amadi uthabagi thormaduda Moirang Kendra ki MLA P Sarat Chandra Singh Moirang College ki Principal Dr. K Anand Moirang College NSS Unit 2 ki Program Officer K Ajat Singh amadi Unit ki Program Officer K Kiranjit Sargyaki More Police amadi More Commando gi apunba kupu amana ngarang More Bazar gi akoybada drive chathaduna tongan ba makhal gi yu amadi beer kaya phagat kre phagalaba polam sing More gi excise department ta sinaraba matungda miyam mamangda haidoktuna mangan kre drive adugi matangda More gi additional SP Robinson na makhatana drive asi chathakigani masida praja sing amadi civil society organization singi mateng pangbiu haiki High Legal Drive asigi pandamdi hojik akoi gi festive season Oshala Abanina, Atamutan Kumay Harao, Mayam Lakshal Abanina. I have a Kumay housing Ziako Shanti Wina, Morisida, Akoi Kanasinaba, Musum Pando, Todom and Totanaba, drive C Satava Jabani, Akoi drive C Matuntana, regularly Satazagini, the High Legal Drive Asida, Akoi Mori Prajasing, Musum CSO, leadership, and the Gideju Mating Pamregulai, as Smine Totanaki Poliska, Kusam Naraga, Akasana Sataminagisi, Hainamanda, Pilto. More Town da Gari Macha Sing Mangdanaba Vehicle Safety Association More Nangak Sen Bagi Tabak Chathakre More Town da Matam Kaya ki Mamang Dagi Gari Macha Sing Mang Bagi Tauto Kaya Lake Badagi Association Asina Kongtang Asilokolapani Association ki Secretary Thangmilal Matena Fongdoropada ADC More ki Ayaba Made More the Lady Civil Society Organization Singata Naraba Matungda Tabasi Pakatpani More Bazar the Lady Ima Kateldagi More SBI Bank Papaki Manungda Gari Pakta Honduna Ayuki Pung Taretaki Numidang Waram Pung Manga Pauba Ngak Sen Bagi Tabak Chathari Masida Association ki Mateng Oinanaba Gari Macha Amada Lupatara ki Chang the Lawi Haina Pongdorkli. So acknowledged by all the CSOs of More and it is also supported by the peoples of More. So we need the cooperations, the supports of the people in order to avoid these habits of loss of vehicles in More town. Ujwala scheme gi makha da lemna gas connection pipa ki thorum amangarang na bol da pangthokre mioi kunga manga lemna gas connection phangan ki khori phaba gas agency ki khuthang da mangarak sub oina BJP Manipur Pradesh ka khusham naduna pangthokpa thorumadu da BJP Manipur Pradesh ki vice president TS Basanta na haikibada scheme asi ki makha da paikhatli bathabak asi BJP khakta gi nate praja khuding makkini scheme asina nupi singbu haksel na achauba kanaba mapiri haiki Praja Miyam se chap mani Prime Minister where is a Prime Minister BJP ki nate India ki neva Chief Minister akhoi BJP led akhoi ki hujik Manipur ki sarkar Sri N Biren Singh sarkar no honazari se Praja Miyam ki ne Manipur pumba ki neva Congress ki BJP ki nate Chief Minister wa ikhadi Manipur ki Chief Minister MLA or so Nambol Kendra wadi MLA se Nambol Kendra ki hoye kedom neva Mayam ki pulap chap mana khanga aduna ama naidana koina hauzik gas se mayam praja miyam da ama mishang mikhai naidana phajana yenna do koi hona jagani adan mayam phajabiu mathang
अखोई प्रोग्राम कानब मैम से अखोई मैम फंगनबगीदमक्ता चप चाना अखोई लेप्चरी है सी थमजरगा कुंभी केंद्र की मनुंग चनबा लौफम कया इसिंग लेतबदगी लेक्रक चटपा यावरे ngasi Plan and Hill Development Organization na इथाई खुनौगी थौमिसिंग अमदे कुंभी सर्कल की ईओ यावना लौफम कया ता चतुने यंगसिनख्रे Plan and Hill Development Organization की सेक्रेटरी सोमोकांतना लेक्रक चटलब लौफम सिंग अथुबा मतमदा लेंगाक की मरी लेनबा डिपार्टमेंट ने यंगसिनदुना लौमिसिंग की अवाबसी को अनबियो हाइकी जरीबसी अखोइन ताक्सरीबसी लखोम मसी लेक्रक चले इसिंग अमत्ता लेत्रे हाबदु अखोइन ताक्सबनी मरमदुना मसी अखोइगी कंसर्न डिपार्टमेंट ना मसी अथु मतमदा नुमित हुमनी मरी निजदा अखोइ इसिंग फंगनबरनि खंगदे अतोप करीगुंबा अल्टरनेटिव मीन्स अमा सेनबिद्रगदि लौमिसिंग असि हंदकी सीजन गी ओइना याम लाइबक थिबा मोंगदा अखोइ लौसी लोकपा यादबगी फिबमदा लेरे असिगुंबा नुआइतबा हाइगद्रा अखोइगी असिगुंबा लौमिसिंगना मायोगनगदबा अवाबसिंगदगी कोकपिनबगीदमक्ता अखोइगी कंसर्न अथॉरिटीसिंगगी माइकैदगी अथु मतमदा मियंग जंगबिनबा हाइदुना PhDO की माइकैदगी रिक्वेस्ट तौजरी World United Youth Club Wangkai Angom Lekai gi Yangkai ga Mathoirak Suba Foundation Day gi thoram ngasi club asigi sanglen da pangthokre thoram adu da Khetrigao Kendra gi MLA and Indrajit Wangkai Kendra gi MLA Okram Henry World United Youth Club ki President N Babu IMC ki Corporator Joy Kabui amadi SBS Construction Materials Private Limited ki Managing Director Huidrom Bikram na chingbana athoi ba mithunglen sing oina sargyaki thoram ga mari leinana club amadi thabak thoram kaya da ग्यारंबा लेखिद्रब सिंगी मफमदा मियामना लेशु कतुना इकाई खुमनबुटके अमदे सवेनर अमसु अथोइबा मिथुंगलेन सिंगना रिलीज तौके MLA इंद्रजित ना फोंदोखिबदा लमनमसगी चौखत थौरांगी थबक सिंगदा लेकाई द लेरिबा क्लब सिंगी थौदांग यामना चावी हाइकी क्लब हाइबसे तो के मतिक लोबा केंद्र जगह दा लेकाई द लेबा क्लब से क्वाइटि मरोइबा लेकाई दिगिदि मरोइबने बसे नसिगी फाउंडेशन देस के मरि लेना आइना मयाम थमजरी करियो बंगा अमगी अना हम हक मत द पार्टी सानदुना नतगा लाइक तमरा द एनी क्लब न कोन जगह सिदा सिदगी लापाक सिदगी सा अना मोरिदि सेवा क्लब न निसागी पार्टी लाथोकिना बय दबता क्लब सेनरगा लेबा क्वाइटि मरोइबा लेकाई क्लब से मरोइ याबसे नसिगी फाउंडेशन देस दे थमजरी मोरे यूथ क्लब की चाही यांखई सुरकपगी गोल्डन जुबली थौरंग मरी लेना फुटबॉल टूर्नामेंट अमंगरांग मोरे वार्ड नंबर 2 द लेबा गालंगम लैंडहोल ग्राउंड द हौख्रे हौदोपगी थौरमदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सनातोंबा मोरे की ओस्ती लेटखो वाईफाई हिल ट्राइबल काउंसिल की विक्टर लिमथांग तौथांगना मरोइबा मियोसिंग ओइना सरग्याखि हौदोपगी थौरमदा न्यू मोरे यूथ क्लब अमदि लांखिचोय बैंक यूथ क्लब अनीना स्थानखि थासी की तांग मंगा दगी तांग तरेट फाउबा पुणे द पांथोकदौरिबा यांखैगा निथोय सुबा एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ता मणिपुर की ओइना नुपी बॉडी बिल्डर सिंगी मिहुत सिंगना सिंधुना रॉयल फिटनेस जिम थौबाल की सानरोय अनि पुंगनिंग थौगतुना लुपा लिसिंग यांखै मतेंग पिखरे हौजिलोस लकपद मरोइबा पाव अमुका नपिजरी पुंगुंग लेरिबा अंगांगबु नुपीनी खंगलबा मतुंगदा हातपगी वाखलोन थादोपा मतम ओइरे हाइना महुर मिनिस्टर टी श्याम कुमार हाइख्रे अमदे फॉरेस्ट चौखट हनब होनबदा सरकार खक्तदा सिनबना चौखट हनबा ngamloi हाइना MLA सुरचंद्रना फोंदोख्रे हजिकी ओइना दे ISTV न पिजबा पाउ मतांग तलोय जरे मिंग ताबी बसिंग बमु कहन